Allah Teala Kur'an'da ayet: Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu enfiqu mimma razaqnakum min qabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'ah. Ey iman getirgen bendeler! Biz sizge bergen rızıklardan Allah Teala yolunda nafakalar birigiz, yani sadakalar birigiz. Kıyamet günü kelgen şeye kadar o günde satı alı bulmaz, hem o günde dostluk bulmaz, hem o günde birbirine yardım eti bulmaz. Kıyamet gününde dost da yardım etişi de gazaptan kurtarışı bulmaz. Meğer bizden amellerimiz Allah'ın rızalığına bizge kıyamet gününde buluşçu bular. Hem şu şunday gün kelgen şeye kadar Allah Teala Allah yolunda biz sizge bergen rızıklardan sadakalar berigiz diye. Biz sizge bergen rızıklardan bizning bütün mallarımız, bizning jonda, bizning aqlda, bizning salomatligimizda ham bizning bütün kirgan rızıklarımız, mallarımız da ol Allah Teala'dan berilgan. Ham Allah Teala o'z adilligi bilan, o'z hikmati bilan kimgadir onu bira ko'proq etib, kimgadir onu bira azroq. Ham boylar miskinlarga, fakirlarga sadaqalar berga tegish, o'zlarining jonlarin, nafislarin so'ronliq hislaridan paklab, ham o'zlarining mollarin harom ilishdan paklab, ham shu nafaqa beru, sadaqa beru ol farz bo'lib tura musulmonga. Shunga ko'ra zakat to'lov farz bo'lib tura. Ham bu sadaqa beru masalasida musulmon kishi bek jiddiy qari bu masalaga. Allah elchisi sallallohu alayhi vasallam aytdi: "İttaqun nar walau bi shiqqi tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyibah." O't g'azabından yartı xurma berib bo'lsa da, sadaqa berib bo'lsa da o'zingizni saqlag'iz diye. Agar olay ishlay olmasangiz, ya'ni onu da berirlik haligiz bo'lmasa, yaxshi so'z bilan bo'lsa da, yaxshi so'z bilan bo'lsa da o'zingizni o't g'azabidan saqlag'iz. Shunga ko'ra musulmon kishi ol sadaqa tiyishligini bilar, ham har bir musulmon izgilikli darajasına, izgilikli banda darajasına erishirga tili. Anga shulay endi şartlardan bo'lib tura shu sadaqa beru. Chunki sadaqa beru Allah Teala'ga bo'ysunu, Allah Teala'ga bo'ysunmisha biz izgilikli darajasına erisha olmaymiz. Allah Teala aytadi: "Lan tanalul birra mimma tuhib lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ve ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim." Siz o'zingizga suyukli, o'zingiz yaratgan narsalardan sadaqa bergancha qadar izgilikli darajaga, izgilikli kishi darajasına erisha olmassiz deydi Allah Teala. Ham narsagina bo'lsa da siz sadaqa bersangiz, Allah Teala'ni bilar. Niyindigina bo'lsa da, yashirin bo'lsa da Allah Teala'ni bilar. Niyatini bilar, ham anga qarab tiyishli darajada savobni berar inshaalloh. Allah Teala aytadi: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Allah Teala sadaqa birinin savabını çağıştıra,
bir ıрлык белән. Шул ырлыктан чыга 7 башак. Һәм шушы 7 һәр башактан 100 тагын ырлык чыга. Yani Allah Teala şulay итеп садака савабын арттыра. Һәм Allah Teala үзе теләгәнгә 700-дән дә артыграк итеп бирә. Үзе теләгән бәндәләргә хисапсыз әҗрен бирермен дия. Һәм шушы садака бирү ул садака бирүчегә үзенә кирәк. Садака бирүче аны мохтажга кирәк дип уйлап бирергә тиеш түгел, ә миңа ул кирәк. Мин үзем нәфсемне саранлыкта пакларга тиеш. Мин үзем малымны харам өлештә пакларга тиеш дип садака бирергә тиеш. Бу минем бурычым дип уйларга тиеш. Аның ихтияҗы дип түгел, ә үземнең бурычым дип бирергә тиеш. Allah Teala ayta: "Wa ma tunfiqu min khayrin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun." Siz nida bulsa hayırlı әйберләрдән садака бирсәгез, ул үзегез өчен булыр. Yani savabı sizgə үзегезгә әйләнеп кайтыр. Һәм Allah Teala арттырып, үзегезнең малларыгызды арттырыр, бәрәкәтен бирер. Һәм нәрсә генә бирсәгез дә, мәгәр Аллаһның ризалыгы өчен бирегез. Һәм изгелекле яхшы нәрсәләрдән нәрсә генә бирсәгез дә, Allah Teala сезгә кайтарып бирер. Һәм сез зулымлык кылмассыз. Ягъни сез күп биреп, сезгә әз бирелер, әз кайтарылыр дип курыкмагыз ди Allah Teala. Siz zulümlük kılınmazsınız. Zulümlük ol gadillikten kapma karşısı. Allah Teala zulümlükten pak, zulümlük kılıdan pak. Şuna göre Allah Teala elbette arttırıp bire. Biz bilgenden arttırıp bire. Hem sadaka birişiler için ferişteler dua kılıp dura. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani feyaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan ve yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Her bir bendeler yuqadan turgan kunni ertan iki farishta jerga tusha ham duo qilar. Birisi ayta: "Ey Rabbim, sadaqa berishga orttir. Qaytarib bir." İkincisi ayta: "Ey Rabbim, sadaqa bermavchiga yo'q et." Albatta biz endi birinchi ulushga kirsak edi. Ham sadaqa beru ol musulmonning har vaqtdagi burchi. Biz albatta ko'proq endi og'ir holda bizni burchiga mashaqqatlar burchigan holda sadaqa berishga tirishamiz. Chunki bizning hollarimiz bizni majbur etadi o vaqtda Alloh taolaga murojaat etirga, Alloh taolaga yolvorishga. Lekin musulmon kishi har vaqt Allohga shukr etuvchi bo'ladi. Ham Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar: "Nindi sadaqa in ajrli?" deb. O javob etib aytdi: "Anta saddaqa va anta sahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tumhilu hatta idha balagatil hulqum qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan." Senin diye şol vaqtda sadaqa berun in ajrlisi. Sen malga qiziqqan, salamat, ishli turgan, xirislik bilan o'z kasbini buldira turgan vaqtda sadaqa berun. Ya'ni sen malga ehtiyoj bo'lgan vaqtda, shu salamat chaqda ham ishlagan chaqda sadaqa berun xayrliroq. Avurg'ash tugul, o'lim endi bo'g'ozga erishgach, o'lim farishtasi kelgach, falan kishiga berigiz deb tugul deb ayta Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam.
Яғни, ол вақытта инде соң була. Сенің малың инде белгілі варислар арасында бөлініп қойылған була. Шуңа күрә біз сәламет шақта, эшләгән шақта, үзебез малға қызыққан шақта садақа берсәк, бу әлбәттә әҗерлерәк булыр. Һәм садақа бирүне ул фақат акча таратып, акча белән ярдәм итүне генә күздә тотырга кирәк түгел. Чөнки садақа бирү ул мохтаҗга ярдәм итү. Хадистә китерелә, кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә әйтер: "Эй бәндәм, мин авыры идем. Нигә син минем хәлемне белмәдең?" дип әйтер. Бәндә әйтер: "Ничек син авырый аласың, син бит галәмнең Раббысы?" Аллаһ Тәгалә әйтер: "Фәлән бәндәм авырый иде. Син аның хәлен белмәде. Әгәр син белмәдеңме, әгәр син аның хәлен белсәң, шунда мине табар идең." Икенче кешегә Аллаһ Тәгалә әйтер: "Мин аш идем. Син мине ашатмадың." Кеше әйтер: "Син бит галәмнең Раббысы, ничек син аш була аласың?" Аллаһ Тәгалә әйтер: "Фәлән бәндә аш иде, син аны ашатмадың. Әгәр син аны ашатсаң, шунда мине табар идең." Һәм өченче кешегә әйтер: "Мин сусаган идем. Син мине ишетмәдең. Әгәр син шул сусаган бәндәне ишеткән булсаң, син мине шунда табар идең." Димәк, без садақаны фақат мал бирүдә генә дип уйларга кирәк түгел. Садақа ул мохтаҗ кешегә ярдәм итү. Һәм ул савапны без каян табабыз? Һәм савап күпме булачак икәнен белмибез. Шуңа күрә әз булса да, күп булса да бирергә тырышырга кирәк, эшләргә тырышырга кирәк. Аның савабын Аллаһ Тәгалә үлчи, без үлчәмибез. Гамәленә карап савабын үлчәмик. Абдулла ибн Гамрдан китерелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Убудур рахмана ва ат'имут тахама ва афшус салама тадхулул джанната бисаламин." Мәрхәмәтле Аллаһка гыйбадат кылыгыз. Ризыкны кешеләргә ашатыгыз. Кешеләр арасында сәламны таратыгыз. Иминлек белән, сәлам белән җәннәткә кирерсез дия. Абдулла ибн Гамрдан шулай китерелә. Аллаһ илчесе әйтте, ул сорады: "Нинди ислам күренеше яхшы була?" диде. Ул әйтте, Аллаһ илчесе әйтте, саллаллаһу алейһи ва сәллям: "Белгән кешене дә, белмәгән кешене дә ашату һәм сәлам бирү." Син мусульман икән беләсең, шул сиңа җитә. Кем икәнен белмәсәң дә, шул сиңа җитә. Син аны ашат, син аңа сәлам бир. Хаҗдагы кебек. Хаҗда бит анда бөтенесе мусульманнар. Син аның каян килгәнен дә белмәсәң дә, син аңа карата шушы хисләрне тоерга тиеш. Һәм башка җирдә дә шулай булайны, әлбәттә аеруча мусульманга карата. Мусульман булмаганнарны да ашату хәерле санала. Ул синең исламыңа кызыгачак һәм исламны мактаячак. Шуның белән ул инде яхшырачак иншалла. Һәм садақа бирү ул башка төрле ысулда да булырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Нинди дә булса агач утыртылса, бу агач утыртучы өчен садақа булыр. Әгәр аннан ашасалар, садақа булыр. Хәтта шушы агачтан урласалар да, ага садақа булыр. Һәм аннан хайваннар ашаса да, кошлар ашаса да садақа булыр. Һәм аны ничек тә булса куллансалар, хәтта утын итеп куллансалар да, ул садақа булыр." Бер мусульман икенче мусульманны киендерсә, ул кешедәге киеме, шушы киемнең ахыргы өлеше тузганча кадәр бу кешегә савап язылып торыр. Биргән кешегә савап язылып торыр. Шуңа күрә без садақаны беренчедән инде Аллаһ ризалыгы өчен бирергә тиеш. Икенчедән инде без аның теге акча таратудагына шикләргә тиеш түгел. Һәм әлбәттә инде без садақаларны бирүгә түгел, аларның изгелеген савабын югалтмаска тиешбез. Ин беренче чиратта Аллаһ ризалыгы өчен бирү.
kishi ko'rsin uchun, kishi maqtasin uchun shulay tiyishli deb tugul. Alloh rizoligi uchun savob umid etib, bu kishiga yordam etam deb biriga tiyish biz. Majlislarda sadaqa taratu masalasida da anglatishga kerak. Eng muhimi aning sadaqa beriluvü, duo qilinuvi tugul. Sadaqaning qabul bo'lgan sharti ol ixloslik ham durust kishiga beriluvü. Duo qilinuvi tugul. Agar ixloslik bo'lmasa, kishi ko'rsatilishi bo'lsa, u vaqtda 100 kishi duo qilsa da, yarım saat duo qo'llan ko'tarib duo qilsa da qabul bo'lmayacak. Shunga ko'ra biz sadaqalarimizni berganda durust niyat bilan bergan tiyishmiz. Ham o sadaqa degan so'z o bo'lak tugul. Bar bizning farz sadaqalar belgili bir shariat belgilagan kishilarga beriladi. Bar nafil sadaqalar Allah şulayıq birilə musulman, Allah şulayıq birə muhtaj kişilərə. Bar bulak, o bulak boy kişiyə də verilən mümkün. Sadaqa boy kişiyə verilmir. Sadaqanın onun başqa maqsadı. Şuna görə sadaqanı dürüst yönəlişə vermək kerak. Həm dürüst niyyətlə vermək kerak. Həm saqlara kerak minnət degan narsadan. Minnət o kişilərə işləgən izgiliklərini sanab biru. Mənə misiğa falan nəsələ işlədin deyib aytib biru. Bu sadaqanın savabın, bu işləgən işlərin savabını yoğalta. Yoxqa çıxara savabın. Həm şulayıq əzə, kişilərdə kimsitib, mən indi deyib, ya isə kişilərini rəcitib sadaqa biru, şulayıq savabın yoğalta. Mənə şuşu minnət həməzədən Allah Teala saqlara quşa sadaqa qabul bulsun için. Şuna görə sadaqa birişi bu mina kerak deyib bilsin ana. Bu benim buruşum, bu benim nefsimni bakri deyib bilsin olanı. Bu kişi muhtaç deyib oylavağa qaraganda men sadaqa beruga o'zim muhtaç deyib oylarga teyish. Allah Teala aytadi: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Şunday kişiler kimler mallarından sadaka birerler Allah yolunda. Ondan son şu sadaka birgeç minnet hamazeden saklanalar. Yani kişilerge şile birüden hem kişilerini recitip sadaka birüden saklanalar. Mine şunday kişilerge Rabbaları karşısında zor ecir bulaşak. Hem onlarga kaygı hem kiyiniş bulmayacak kıyamet gününde. Şu an kura biz sadaqalarımızı birik, hem sadaqalarımızı tiyişli oranga birik, hem tiyişli dürüst niyetlerle birik. Allah Teala sadaqa birişlerden hem Allah'ın rizalarına erişişlerden bunlarımızı nasip eylesin edi. Barakallahu lana ve lakum fil Kur'anil azim ve nafa'ana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huvel gafurur rahim. El cevadul kerim, el aliyyul azim, semi'ud dua.